Sanibonani ney'ngane zakwethu, ngibingelele nonke bafowethu ekuseni nje. Hhawu, iy'ndaba ey'ngenayo lapha ezithi u-Yusuf Maart bathi bamphile iminyaka emibili noma kwinkontileka yakhe bamnikeze iminyaka emibili, shuthi bayi-renew-ile i-contract yakhe njengoba bese kwaziwa ukuthi inkontileka yakhe iyaphela in 3 months to come. Kodwa bakhonile-ke ukuyivuselela inkontileka yakhe u-Yusuf Maart, okuyinto enhle okuphinde kube yinto embi kwabanye abalandeli, kwabanye into enhle ngoba abamzondi bonke, kukhona abamthandayo. Engicabanga ukuthi igemu mhlampe emenze ba-renew inkontileka yakhe u-Yusuf Maart ile gemu esibuya kuyo le yaMamelodi Sundowns vs Kaizer Chiefs. Igemu ebeyinhle kakhulu, i-Chiefs la enqobe khona ngo-2-1. UMjida udlalile laphana, ngeke simdlele umona bafowethu, udlale kahle kakhulu, ya udlale kahle kakhulu. Ebengingasho ukuthi kimi owayengaba yi-man of the match kuleya gemu leyana u-Yusuf Maart. Wadlala kahle kakhulu bafowethu, wayekhona ukukhava i-distance, uku-assist i-defense noma uku-attack wayetholakala, uyabona. So nje engicabanga ukuthi kimi kube nje into enhle nje, ibenhle kakhulu ukuthi beyi-renew inkontileka yakhe u-Yusuf Maart ngoba engicabanga ukuthi nguye i-senior player esesekhona njengamanje kithi esinayo osese mhlampe eneminyaka ewu-4 kwi-Chiefs, kwi-Kaizer Chiefs. So bekuwumqondo nje omuhle ukuthi beyi-renew-we inkontileka yakhe. Ya ngoba bekwaziwa ukuthi isikhukhula besimfuna isikhukhula back. So i-Chiefs ibizobe iluzile i-Kaizer Chiefs ngokumreleasa uMjida. Okungcono bekuyiyo nje indlela engcono ukuthi lena bemsayine inkontileka yakhe bese beyamdayisa uma kuwukuthi bayamdayisa, noma bangamdayisa ngabo 1 million or 2 million, at least bethole something ngaye, hhayi ukuthi simdedele ahambe kalula kanjalo nje, yabo, kalula kanjalo nje. So mina ngibona kuyindaba nje ezinhle nje, hhayi bad, yabo, njengoba sosayina vele abadlali maqala isizini, yabo, maqala isizini i-Kaizer Chiefs vele izosayina abadlali njengoba isikhwalifayile i-CAF Champions League and ayikwazi ukumchitha njengoba sesikhwalifayile i-Champions League for next season. So uyadingakala vele yena ukuthi bebe khona be-boost i-squad. Ngibonge iy'ngane zakwethu, sesiyobonana ngey'khathi ey'khathele, nibe nobusuku obuhle nemini enhle futhi.